Yeah, as you already know, tilibe wonkuno, tukuiba sabe moto, na kumanaso ni mbala amene, mugunzi wa bwino ndo ni mfano osaso amene. I said houses zina lako. Yes, Jizzy. Kunoko kushow, tukumana ndi maselebo ambiri. Ndi atawa so akuyendera akwere stage, akayipase moto. I say stage anthu ayembekezere zorali stage I say. Ayembekezere yisokonezo. Kwa jene ndachi mwananga je tinangobola kuzadani? Kuzasokoneza. I say mwina anu bano batu mudumpa atu kwambiri. Fuka nthawi jai Okay, atu muna dumpa. Nthawi ine yosema mabwaya ndio siyana. Ijana bwaya ndio dumpa. Ndio muone performance yafe une bwaya ndio rani. Yo siyana. Okay, I say mwina yo ngangwa menyela kina kaweka pantila ine kina kango angoziwa kuti we ndi Jizzy I say. Mala ine Jizzy maziwa ndio rani. Anu magamva mawa. Waboti tujeze ni magama kwa sana siri ngaphakesi. Jizzy ngokwiya. Sunga mutuluke ngokia alindima X2 no gia fana uona zabuda Sofia. Ase mafija projects awa wenda bani abadweka ba album yaine masodweka so joint project nagende BJ ndezambiri kadu kunena pompa muri BJ so aliko nkuno BJ amene so ndori dimpeze mompana dimpange so interview ase wewe big up umenye ma stages opya kwambiri sure thing next space for the ice. Yeah.